بازار قربالغه و خلق آمادکاریا قدخیا گشتی دکن. کیسبازی هیا و چافدیری تنیه. نرخ کرستیان گلکی بلند بویه. خلق روجاوای کردستان کلوپلین خوارنی و پیدوستین جیانیین سرکه دکرن بریگو قدخیا گشتی لتواهی روجاوا دست پی بکه. ولاتی دبیجن او نکارن بو 10 روجان کلوپلین خوارنی بکرن. نرخ وان بهای و کارینین وان ین آبوریجی سینور دارن. تو آلی کاری بوان رنابه و چاره آوه کی جی تنیه نمازه کسین کار کر کب آوائه کی روزانه خو دید کن. هركز أنا مركي عامل روجا قابا قلت نك كاركي نك ناني يومي تنا إيرو تالياغو حصر شيء يعني إيرو تسوق إن عالم تطبيقي تشكي لا طبيعي يعني تلقى سوقي مش تشتي لازم ولا لازم عالم مجبور يعني دار جا كايشوف يعني أو مركي فقير عامل يعني أو إمكانيات يعني يقول كارب قوتي دار جا ديني يعني. هاي زحمت يعني أنا محمد دار جا فاس علي بلند كيلو باجانا بحصاوة رقي جعلم هناي والله زحمتنا دقدخه ده هر دورده ورگردن جبلین خوشخانه درمانخانه و فرنه جبر ولو دروژن بری قدخه ده بازرگان هر تشت بها کرنه خدان دکانان دبیجن گلک گازنین ولاتیان جبلند بونا نرخ شینکایی هیا هر وها شینکایی آگو دکرن تی راوان بو 10 روزان ناکه جبر ولو دخوازن گودکانین خوارنه دقدخه ده ورن فکرن سوق الهال سمحوا يفتحوا من 5 إلى 10. ريهاتي داين جو بازار كسكاتية يا هال جدم جمير بينج حتى دهيفة قريبة لي تفيفي فكرني تواهي دكان كسكاتية لباجار قامشلو قرتية وي بازار هال كسكاتية بفروشكي هيا ده روجان كسكاتي لبازار نامينة وي خلق شبكن جكور بخون وفخون. العالم عم بتمون بالخضرة إلا قدرة تمول الخضرة يوم يومين 3 الخضرة تخرب. ریوبریا خسر بریاردا گو 10 روز قدخه بردوام بکه و تنها ندیاره دیدرشتر بکه بریاریانا او جیلگور هجمارا پیکتین کورونا کوروجانه با آوائه کی برچاف بلند به و هجمارا کسین جان خوش دست ددن بلندتر دبه. دستایاتن درستی هرما جزیره دبیجه بهاتن آدم سالا زوستانه هجمارا پیکتیان دی بلندتر ببه اجبرولو افقدخه دی هجمارا پیکتنه کمتر بکه. اکرم صالح کردستان 24 قامشلو